ahazaza haba hagiye kuba mu ntambara. But the future is all about battles. Iyo Satani atunyaze isezerano ritarasohora, hari abantu badatumwe n'Imana batanakenewe mu buzima bwawe. Hari abantu bahora bareba ibibi kuri wowe, bareba ibibi kuri wowe, bareba ibibi kuri wowe, batazi ibyiza bituruka mu maboko y'Imana. Imana ibegezeyo. Ijwi ry'umukanguzi. Reka dufatikanye dusome ijambo ry'Imana. Together let us read the word of God. Igitabo cya Zaburi ya 84. In Psalms 84. Zaburi ya 84. We are reading in Psalms 24. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Starting from verse 1. Ku bafite Bibiliya nshya zo muri 93 n'umurongo wa kabiri. For those having 94 version, you read verse 2. Hanyuma bafite Bibiliya zisanzwe n'umurongo wa 19 mu gice cya 83. And for those who have the ordinary Bible, it is in verse 83, verse 9. Kadusome. But let us read. Aravuze ngo Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro, umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Igishwi kiboneye inzu, intashya yiboneye icyari, aho ishyira ibyana byayo ni ku bicaniro byawe, Uwiteka Nyiringabo, mwami wanjye, mana yanjye. Hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. 9 haravuze ngo Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye, Mana ya Yakobo ntegera ugutwi. Mana ngabo idukingira, reba witegereze mu maso h'uwo wasize, kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi gihumbi ahandi. Nakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha, kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo inkingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Uwiteka Nyiringabo, hahirwa umuntu kwiringira. Amen. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Receive the word in the name of Jesus. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya wo kuba muri aya materaniro. We are so glad to God that has given us a chance to be in this service. Dushimiye umushumba wacu utwemereye guhagarara imbere yanyu. And we are so grateful to the church leader and the church pastor who has allowed us to stand before you. Imana ibahe umugisha mushumba kutwemerera ko tuganira namwe ijambo ry'Imana. May the Lord bless you, pastor, for allowing us to share with you the word of God. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwigisha agabane byose n'abigishwa. I read the word of God and told me that whoever shares the word should share with the listeners and the one who is sharing it. Hanyuma namwe muri kutwumva, abadukurikiranye online, namwe turi kumwe, umugisha wo muri ibi byanditswe byera. Online, may God also bless us together with you in these scriptures. Abantu tutaziranye nitwa Aniseti. For those who doesn't know me, I'm called Anseti. Ndumu Kristo. I'm a Christian. Mfite madamu tubyaye gatatu, dufite abana 4. I am married with 4 kids. Nawe twazanye yarambura ibiganza. And she's here. Can she wave to the church? Mane muhumugisha. God bless you. Ari kumwe na madamu Marcel, nawe yarambura ibiganza ntacyo bitwaye. We are together with Marcel's wife. She can also wave to the church. Mane bahumugisha kwemera kujyana nanjye mu ivuga butumwa. May God bless you for allowing to accompany me in the evangelism. Amen. Amen. Hanyuma narimba kumbuye. But I missed you before that. Narimba kumbuye I was missing you a lot. Ndagira ngo tuganire gatoya.
So I wanted to share with you ku ijambo rivuga ngo kuyoboza Imana inzira. the word that says seeking God's guidance. Dusomye Zaburi We read in Psalms, ya 84 amateka avuga ko ari iya bene Kora. the Psalms 84, the story says it's for the sons of Korah. Aba bene Kora These sons of Korah, ni abantu bari mu itsinda ry'abaramyi ryitwaga Azafu. they were people in a group of worshippers called Asaph. Bene Kora The sons of Korah, nubwo tubasoma muri Bibiliya ntibatubwira umubare ariko bari mu byiciro byo kuvuza inanga mu buryo butatu. even though the Bible doesn't tell us the number of them, but there were three categories in playing the guitar or musicians. Hari icyo Bibiliya ivuga ngo kuvuza inanga babwiriza mu ijwi ryitwa gititi. There is what the Bible says, playing the guitar or the instrument in a voice or in a note called giti. Ayo ni amasengesho Those are prayers umuntu asenga y'ibanga that a person prays in secrecy, ariko akayasengera mu ruhame. but praying in public. Ni igihe umuntu anyeganyeza umunwa ntiwumve ibyo ari kuvuga ariko umutima we wamenekeye imbere y'Imana. It is a time when your mouth is shaking, but there's no word coming out, yet your heart is broken before the Lord. Ayo niyo masengesho Hana yasengaga umunsi Eli amusanga hera. Those are the kind of prayers that Anna was praying when Eli found her in the Holy of Holies. Amurebye ari kunyeganyeza umunwa ariko ntiyumve ibyo avuga agira ngo Hana yasinze. Her mouth was shaking, but the voice wasn't coming out, and Eli thought she was drunkard. Hari icyo musoma muri iyi Zaburi So this is what we read in these Psalms. munsi gato y'umurongo wa 5 Beneath verse 5 no munsi y'umurongo wawo w'9 and beneath verse 9, hari akajambo muri kubona bita Sera. there is like a word that we see says Sarah. Ni igihe umuntu mbere yo kugira icyo avuga That is when a person, before uttering any word, barabanzaga bagacuranga injyana yo kwitegura muri rusange kugira ngo hatagira uvuga mbere y'undi, bakabanza bagategerezanya. Icyo nicyo cyitwa Sera. they would first pray a melody of preparing people so that no one could speak before the rest. So that is what we call Sarah. Bisobanuye ngo niba tugiye kuvuga ngo Imana irera, Which means before we say that God is holy, reka dutegerezanye twese akanwa kacu gahamye ngo Imana irera. we should wait for each other so that we can all confess that God is holy at once. Uko gutegerezanya So that waiting for each other, ako kanya kacagamo niko bitaga Sera. Bivuze ngo ibyo ngiye kuvuga ku Mana ndabanje ndabitekereza bivuye ku ndiba y'umutima ngiye kubivuga mziteguye. that period of preparing and waiting for each other is what we call Sarah, which means that whatever I'm going to say is ready and has been prepared in me. Niyo mpamvu nifurije umuntu wese uri mwari no teraniro, That is why I wish each and everyone here present ijambo riva mu kanwa kawe rigera mu matwi y'Imana, that whatever word that comes out of your mouth could go direct to the ears of God. ribe riri Sera wabitekereje. To be the kind of Sarah, a word that you have thought about. Nakunze ukuntu Imana yavuze kuri Samweli. I loved the way God commented on Samuel. Yaravuze ngo nta jambo na rimwe azavuga rizagwa hasi. Sinkizemo intera yaho yavuze, nashakaga kuvuga ngo amagambo yose muvuga ntagwe hasi Imana ibumve. God said that there's no single word that will come out of Samuel's mouth that will fall down. Imana ishimwe. Praise be to God. Aba bene Kora So the sons of Korah, bakundaga no kuvuza amahembe. they also loved to sound the trumpet. Ni igihe habaga hari ikintu kidasanzwe That was when there's something unusual. kibaye, bagatabaza abandi bababwira ngo nimwitegure isaha runaka yo kugera ku kintu runaka irageze. Preparing people to get into a certain moment of time, for there is time that is coming. Twihuse rero So without further ado, kuyoboza Imana inzira. seeking God's guidance. Ubusanzwe umuntu ushaka inzira Normally a person seeking for the way agomba kuba ari umugenzi. should be a traveler. Kugira ngo umuntu agende, For one to travel agira ahava, must be having the place of origin akaba afite n'ahajya. and a place of destination. Ndabyibuka turi kuganira imigisha yo mu bitekerezo, I remember when we were sharing the blessings of thoughts. narababwiye ngo umuntu imitekerereze I y'umuntu told the thoughts of a man ishikaho umuntu ajya mbere y'uko ibirenge bye bigerayo. goes
to your destination before you reach there. niyo mpamvu mbere yuko tugenda dukoresha ibirenge imitekerereze yacu ibanza igende. That is why before we take a step to our journey, our thoughts goes first of us. Haleluya. Hallelujah. Sinzi aho ushaka kujya, So I don't know where you want to go sinzi to. naho ushaka kugera. And don't know where you want to reach. Inzira y'ubugingo But the way of life yarabonetse, is already given. Yesu yarihamije. For Jesus prophesied this. Aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. He proclaimed this and said, I'm the way, the truth, and life. Ibyo n'ukuri kudashidikanwaho. And that is the truth beyond doubts. Hanyuma iyo umuntu ari muri iyi nzira, ari muri Kristo Yesu, So when one is on this way in Christ akagira ibitekerezo bikangutse, and have awakened mind akagira intambwe mu bitekerezo, and have steps in his thoughts, Imana imushingira urufatiro rwitwa umugisha. God lays a foundation called a blessing for him. Nimusoma, So when you read, Imana ntabwo yahaye Aburahamu umugisha mbere yo kumuhindura umugisha. God did not bless Abraham before making him a blessing himself. Yarabanje imugira umugisha, He first made him a blessing himself, irangije imuha n'inyungu zimuturutseho, ari zo Imana yise umugisha. Nzakugira umugisha nguhe umugisha. and then gave him the prophets that comes out of himself, saying, I'll bless you and make you a blessing. Aba bene Kora So the sons of Korah bageze mu gihe kigoranye, sinshaka kubivuga nk'amateka. go to a difficult time that I will not mention as a history, Bakundaga kuramya Imana, but they loved to praise God. bagakunda guhagarara imbere y'intebe y'Uwiteka And they- barambuye amaboko basingiza Uwiteka. They loved to stand before the throne of the Lord, stretching their hands as they praised the Lord. Ku ngoma y'umwami witwaga Rehobowamu. During the throne of King Rehoboam, Rehobowamu ni mwene Salomo, Rehoboam was a son of Solomon, hakaba n'umugaragu we wendaga kwitwa nka Rehobowamu, we yitwaga Yerobowamu. Umwe ni Rehobowamu, undi ni Yerobowamu. and his servant was almost his namesake. For him, he was called Rehoboam, and the servant was called Jeroboam. Uyu Rehobowamu So this Jeroboam yagiye kureba abasaza bakuze went to see the elders bagiraga se inama, who were advising his father, abagisha inama. and he sought advice from them. Abasaza barishima baravuga ngo dufashe nk'uko so yadufataga. And the elders were so happy and said that you have considered us as your father considered us. Arabwira ngo ubwami bwari bwarigumuye kuri sogokuruza Dawidi buragarutse buravuze ngo ninemera kuborohereza ibihano bazakorana nanjye mungire inama. And he said that there's a group that had run away from my forefather David, but if they come back to you and bow down, I'll also bless them. Abasaza baravuga ngo ibyo ntacyo twabigereranya nacyo, banzu bagaburire mbere yo gukora, bakore bariyaho kugira ngo barye bamaze gukora, bagaburire bajye bakora. So the elders advised him to first feed them before putting them to work. They should first eat before they go to work. Rehobowamu kubera amaraso ya gisore, Rehoboam, because of the youth blood, shoboka, he thought it wasn't possible. areba abasore bangana babyirukanye, He looked for his age mates, nabarababwira ngo mumbwire aba bantu bigumuye kuri sogokuruza bangana ubwami bwa data, none baragarutse mbigenze gute ko nimye ingoma. and he said, these people ran away from my father. They are opposing him and my forefather. How can I do for them now that I'm on the throne? Abasore baramubwira ngo kubita. And the youth said, you should beat them up. Buri muntu wese uri muri abo wigumuye kuri sogokuru Dawidi akagera kuri so Salomo, ubababarire kubitira kure. Whoever was against your forefather and your father David, you should run and should beat them and make them run away. Ku buryo harimo urugero ruteye ubwoba, There is a great an example. baramubwiye ngo agahera kaso They said your last finger of your father kazarushubukana igikumwe cyaso, Should be- agahera kawe kazabe gafite ubukana bw'umujinya no guhora inzigo kuruta uko igikumwe cyaso cyabababazaga. They said that your last finger should be more wrath than your forefather's thumb. Abari bafunzwe bari muri gereza ntubafunge gusa ubashyire mu mazi ujye ubakubitisha skoropiyo. So they said for those who are in the prison, you should put them in the water and also use the scorpions to flap them. Kimwe mu bintu bituma urugendo rw'umuntu n'ihirwe mu nzira bidindira n'umwuka wo guhora na ubamo. So one thing that will also become a stumbling block in your journey is having a spirit of
of revenge in you. Rehobowamu afata uwo mwanzuro So Rehoboam took that advice arangije atuma kuri Yerobowamu amubwira ibyo azamugirira. and he sent to Rehoboam and told him about what he's going to do to him. Barongera barazinga So they had to put their things barikorera together barigendera. and ran away. Hagenda imiryango 10 muri Isiraheli ya Isiraheli, hasigara 2 ya Benjamini na Yuda. Among the 12 families of Israel, 10 of them ran away. Only Judah and 2 families also remained. Benjamin and Judah's. Hanyuma So after that, ngo bagere aho bari batuye, when they got to their place, Yerobowamu aravuga ngo aba bantu simba shaka ku Mana yabo. Rehoboam said, I don't want these people onto their goat. Munyumve ngeze mu kirere nashakaga ko twinjiramo dusengana. Listen to me, I want to usher you into a realm that I want us to pray together. Aravuga ngo into. nibagera ku Mana, He said, when they get to their goat, Imana izabaha imbaraga. their God will give them the strength. Nibagera i Siyoni, When they get to Zion, bazagira ubwenge. they will have the wisdom. Nibagera i When Siyoni, they get to Zion, bazahuza. they'll come together. Aravuga ngo kandi nibahuza bazandwanya bantsinde. And when they come together, they will fight against me and overcome me. Areba inzira zerekera Siyoni, So he looked at the ways to Zion zose arazifunga. and broke them. Gufunga inzira z'igisiyoni, Blocking the ways to Zion, yazifungiye Ibaka, he blocked them from Baca azifungira Beteri, and blocked them from Bethel azifungira Idani. and blocked them from Dan. Mu by'ukuri umuntu ugeze Idani asanze yafunze, Surely whoever would get to Dan and found it blocked, kuko ataragera i Siyoni, because we were not yet to Zion yet, ntabwo azi icyo bamubujije kugeraho. he doesn't know what other people had gotten before him. Sinzi niba turi kugendana. I don't know if we are together. Ntabwo azi icyo bamubujije kuko bamufunze mbere yo gushyikayo. He will not know what is missing because they blocked him before he gets to the place. Narabibabwiye strategy Satani anyagamo abizera. I told you the strategies Satan uses to cheat the believers. Hari igihe aturekera ibifatika byasohoye mu masezerano Imana yavuganye natwe, He sometimes leaves the things that God already promised us ibyo tukabigumana, and we remain with them. yarangiza akaturiganya ibyiringiro byo mu byasezeranijwe. And then he steals from us the hopes of the prophecies. Iyo dutakaje ibyasezeranijwe, When we miss the prophecy, tuba turiho neza mu gihe kimwe cyaho turi gusa. we only live well in the present times. Ahazaza haba hagiye kuba mu ntambara. But the future is all about battles. Iyo Satani atunyaze isezerano ritarasohora, When Satan steals us a promise that is not yet ntabwo come true, tumenya ko twanyazwe, we don't know that we've been stolen. kubera ko ntabwo yatunyaze ibigaragara, atunyagira mu bitaboneka. For he has taken things that are not tangible. He only steals us in the intangible things. Iyo yet to atunyagiye come. mu bitaboneka, So when he steals us in intangible atwara things, umwana ari muto, he takes our young ones akakunanira akiri umugenda. and he becomes unruly at his early age. Usaza wari kuba umugabo, You become old before ariko becoming a man, w'ikigoryi ukuriza buri munsi. but a useless one that makes you cry every day. Akunyaga none, He steals you from today atagutwaye ibyo watakaje gusa, without taking what you have lost alone, agutwaye n'ibyo wari witeze mu byo akunyaze. but he also takes what you are expecting in what he has stolen. Hari umuhanga watubwiye ngo There is a scholar who told us, iyo umuntu yanze kwiga, when one refuses to study, aba yanze examen, yanze ama exercise zose zikorwa, he is refusing the exercises, he is refusing or dodging the exams. ariko kandi niyo yanze examen akanga iyo myitozo iri bukorwe, But if you dodge the exercises and exams, ngo aba yet, yanze umushahara nabwo ngo uzanwa n'akazi, yanze intebe izanwa n'akazi, yanze icyubahiro kizanwa n'ibyo, we yanga ari kwiyorohereza, akinyaga yinyaga ibiboneka by'uwo mwanya, ariko mu bizaza hari ibindi yiyatse. you dodge exams and tests today, but you don't know that you also dodge, or you're stealing yourself the profits of the education to come, the salaries, the places of work, your respect and honor. You're losing them by dodging the exams and tests Niyo today. mpamvu That is the reason as to umuntu why ufite intumbero mu mitekerereze, a person who has a focus in his thoughts, Satani akuzanira abantu benshi batagira iyo bajya. Satan will bring you a lot of people on your way that has no destination.
akuzanira abantu batagira intego. He brings you people who have no purpose. Uzi ikintu baberaho ni ukugira ngo bakudistabinge mu ntego yawe. Do you know why such kind of people are there? They're just to disturb you in your purpose. Ugasanga tugira abantu batubwira ngo ibyo se byakunda. There are people who comes and tells you this is not impossible. Bikunze se byakugeza kuki? What if it, even if it's possible, what will you profit out of it? Mu rugendo rwa mukirisitu, So in the journey of the pilgrimage, ngo yahuye na Apoloni. he met a poem, Arangije aravuga ngo nibyo uri kugenda. and he told him, why are you? Si wowe wenyine watangiye iyi nzira, ngwino nkwereke n'aho abandi bari bari. He said, don't bother to take this journey. You're not the only one who took it. Let me come and I show you others who also went into this journey. Aramutwara, He took him. amwereka ibihanga by'abaguye mu nzira. He showed him the skulls of those who died on the way. Aramubwira ngo aba nabo batangiye He nkawe. said, also this one started like you. Yes, nibyo. Yeah, it's true. Batangiye nkawe, They began like you, ariko ntabwo ari we. but this is not you. Ari kwerekana ibihanga akabyereka umuzima. He is showing the skulls to a living. Satana gukangisha urupfu rw'abaguye kera akanga uhagaze. So Satan will scare you with the death of the ones who died long a time ago. Yet Iyo you're ufite alive. intego uragenda. But when you have a purpose, you continue Iyo to stand. Satana akwereka ibitagenda aba yatinye ibigenda byawe. Even though he shows you things that are wrong, stick onto the right things. Yakubwira ngo ibindi bishoboka nibyo, ari muri sayidi ye arabizi neza ko bidashoboka, ariko muri sayidi ya Kristo Yesu. When Satan says Hallelujah! it's impossible, believe is on his side of impossibility. Birashoboka. But in Christ, things Hari are uburyo possible. Imana ijya ibikoramo Satana atazi. There is a way God does them that Satan doesn't Hari know. uburyo ibigenza abarozi bataramenya. There is a way what God works that Hari uburyo sorcerers igica doesn't know. inzira abadayimoni batazi. There is a way he paves the way the demons doesn't know. Amen. Amen. Hari uburyo Imana ijya ibikora. There is a way God works Bose atabizi, without the knowledge of the boss, anti atarabimenya, without your auntie's knowledge, mu family nta n'umwe ufite amakuru, when there's no one knows about in the family, abakorege batabizi, before the colleagues know about it, ba kamarade bawe bamwe mwasangiye ubuzima batazi ibyo ari byo, before your comrades comes to know, Imana igira izindi nzira. God paves other ways. Hallelujah. Hallelujah. Imana igira inzira. God has ways. Imana ishimwe. Praise be to Jesus. Imana igira inzira God has ways. kandi izifitiye abagenzi. And he has the ways for the pilgrimages. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu ugenda utarashyika aruta uwicaye utekereza kugenda. Let me tell you, the one who is still on the journey, not yet to the destination, is better than the one who hasn't started the journey yet. Hari abantu bagenda muri mayindi batarashyika ku maproje runaka. There are people already on the way in their mind, but they haven't gotten to certain projects. Ariko omwe bararuta But, abataratekereza. At least those are better than the ones who haven't even thought about the journey. Hari umugabo nakunze wanyigishije isomo rimwe, yarambwiye ngo gutsindwa ntabwo ari ukubona zero mu masomo. Aravuga ngo gutsindwa ni ukurekeraho kugerageza isomo. There's one man I liked who taught me and said that defeat is not having a 0% in the study or in an exam, but defeat is to fail to try. Muzi ibintu twagerageje ntibikunde. Do you know things we have tried and failed? Amen. Hallelujah. Mbega muracyari hano. Are we still here? Imana ishimwe. Praise be to God. Rehobowamu So Rehoboam, yibereye mu gihugu cye nta kibazo. he was in his country peacefully, Yerobowamu and Jeroboam afunga inzira zigana i Siyoni. blocked the ways to Zion. Arazifunga. He blocked. Azifunga He blocked atimuye Abisiraheli. without shifting the Israelites. Rega ntabwo gufunga inzira bisaba kukwimura. Blocking the way doesn't need you to shift. Uzi ko hari igihe bafunga inzira ukaguma uri wowe. Do you know sometimes the ways are blocked but you remain the same? Ariko kugera ku nzozi zawe bikagorana. But getting to your dreams becomes difficult. Aravuga ngo nibahura icyo cyonyine kizatuma bahuza umutima. Nibahuza umutima ntabwo nzabakira. So he said, if these people happens to meet, they will come together. And after their hearts coming together, I will not survive them. Kambabwira utu tuntu ngere ku musozo. Let me tell you these few Ikintu things as I cyambere come to conclusion. yafungishije inzira. One thing that he used to block the way, Icyambere ni intumbi. one was the dead person. Inki? Dead bodies. Dead bodies. Intumbi.
dead bodies. icya kabiri Second, ngo ni ababembe. they were leprosy. icya gatatu yafungishije inzira A third one, ni abatambyi b'ibigirwamana. they were the priests of the idols. arangije And then after, ahari intumbero where there was a purpose, ashyiraho ibindi bicaniro. he put the other altars. Imana imfashe mu nyumve. I wish you could listen to me. aravuga ngo abatekerezaga igicaniro cy'i Siyoni He says, whoever had an altar of Zion in their mind, nibayobera ku gicaniro cy'idani when they also go to dance, bazasenga nk'ibisanzwe, they will just pray ordinary prayers, ariko Imana ntabwo ari isanzwe. but God would not be an ordinary God. bazavuga amagambo yabo ariko bazaba bari kubwira Imana itabumva. They'll just utter their own words, but they'll be speaking to a God that doesn't listen to them. abahindura So he changed them. mu ntego n'imisengere spirituelle, ubuzima bw'umwuka nabwo He changed it. abuhereza ikindi kerekezo, abashakira indi mana. He turned their minds and also turned their prayers from their already original God to the altars. ariko But abarekera uko bari naho bari batuye, he arabibarekera. left them in their places and left them the way they were. uzasanga umuntu wanyuzwe n'uko ari biteye isoni akubwire ngo ndeka uku nteye biramaze. You find a person who is in a certain situation that is shameful, and he will tell you, leave me, I'm okay with this. abantu banyurwe n'uko bari badategereje izindi mpinduka, nta gihari. People will be contented with the way they are without expecting any other change, yet there's nothing in them. kubera ko inzira zibageze i Siyoni zirafunze. That is because the ways to Zion is blocked for them. abahungu bari bataragera i Siyoni. So these boys had not yet gotten to Zion Bavuga ngo yet, ntacyo bitwaye kuba tutajyayo, nta kibazo. but they were like, we don't care. If you don't go to Zion, it's okay. ariko reka banyurwe no kutagerayo ntibahazi. Let them get contented without getting there because they don't know the place yet. ariko hari bene Kora But they are sons of Korah bari barageze i who have Siyoni. gotten to Zion before. hari bene Kora bazi intebe y'Uwiteka i Siyoni. They are sons of Korah who knew the throne of God in Zion. hari bene Kora bazi isanduka y'Uwiteka i The Siyoni. sons of Korah who knew the ark of covenant hari in bene Zion. Kora bazi ko i Siyoni hari ahera hahera. They are sons of Korah who knew that in Zion there is a holy of holies. hari bene Kora bazi inanga ziri mu rusengero rw'i They are Siyoni. sons of Korah who knew the guitars in the bazi ibyishimo bya They Siyoni. know the joy in Zion. barataka They are groaning. baravuga ngo They turanyazwe, said, we are robbed. tunyazwe guhagarara imbere We y'Imana, are robbed to stand before God. tunyazwe gusenga Imana We yumva, are robbed to pray God that tunyazwe listens. gusenga Imana y'imirimo. We are robbed to pray God baravuga of ngo works. ntibishoboka. They said this is impossible. babyuka mu gitondo They woke kare, up early in the morning. baravuga ngo ntidushobora kuba mu cyanya kitatunganyijwe It says n'Imana, we cannot live in this place that is not ntidushobora prepared by God. gucuranga tutari kuramya Uwiteka. We cannot play our guitars. Hallelujah. when we don't praise God. Hallelujah. baravuga ngo nta kindi gitaramo They said there's no any other dukwiriye song guhagararamo kitaramya Imana. that we can sing without a song that bene praises Kora God. baravuga ngo hoya, The sons of Korah says no. twahamagariwe gukorera Imana. We are called to praise and baravuga serve ngo God. ntibishoboka. They said this is impossible. nasomye Bibiliya, I read the Bible. namwe I mwabyumvishe. think you also learned. baravuga listen ngo to no this. guhagarara gusa mu marembo y'inzu y'Imana They said even standing before the gate of the biraruta house of guhagarara God mu yandi marembo is better than standing in other gates y'imyaka igihumbi. in 100 years. baravuga ngo hari amarembo duhagazemo, They said, what gates we are supposed to stand ariko saa into, y'inzu y'Uwiteka. but they are not gates of the house of the reka Lord. mbabwire, Let me tell hari you, igihe amarembo ajya akinguka, sometimes gates are open umuntu akagira imbaraga, and one gate is ariko closed adahagaze mu irembo ry'Imana. without standing in the gates of God. bene Kora baravuga ngo amarembo y'abakomeye So tuyahagararamo, the sons of God said, we stand in the gates of the great turahaba. and we live there. barangije baravuga ngo ariko imitima yacu iguye isari, But our hearts are thirsty. tunyotewe no guhagarara mu marembo We are y'Uwiteka. thirst of standing in the gates of the Lord. baravuga ngo twakunda no kuhahagarara gusa, He says we can only have to stand there. twakunda no kuhahagarara. Only standing there. hari igihe Imana ifungura irembo rya business, There's a time when God opens the gate of, umuntu akanyurwa n'iryo ariko ntaheruke irembo ryo mu nzu y'Imana. but you are contented with that, but you are not in the gates of God. hari igihe irembo rifunguka umuntu akaba akomeye, aho unyuze hose bakajya baguha icyubahiro kigukwiye, ariko irembo ryawe na Kristo
riri closed. There is a time when you get a gate opens, a gate of greatness, but your gate with Christ. Mwagize ngo bene Kora ntibari abatware, bari abantu bakomeye n'ubundi mu bwami bwa Yerobowamu. Don't you think the sons of Korah were great in the kingdom of Jeroboam? Barangije baravuga ngo gukomera kwacu But they said our greatness tudahura n'Imana y'isi yose. without it. Counting the God of Israel Ntibikabe. should not be there. Oya, No, oya, no, oya. no. Gukomera bidatuma tubona gukomera kw'Imana cyangwa ngo tuvuge gukomera kw'Imana, ntibikabe. The greatness that doesn't allow us to see the greatness of God shouldn't be there. Hari abantu bigeze bakomera There are people who were great once, ariko ntibagera mu marembo y'Uwiteka. but they were not standing in the gates of the Lord. Imana iduhe gukomera dukomereye mu marembo y'Imana. May God give us the greatness, but we should be great in the gates of the Lord. Bene Kora barazinduka mu gitondo baravuga ngo inanga ntituzicurangira inaha kuko byari bibujijwe kuzivugiriza ahandi n'izi Yerusalemu, bazitera ibitugu baravuga ngo tugiye Siyoni. So the sons of Korah one morning, they woke up early in the morning and they said, we're not playing these guitars for our instruments, but we need to carry them and go to the gates of Zion. Abantu bari ku Gisiyoni So people going to Zion, bahura n'intumbi. they meet the corpse. Kubona intumbi gusa birasobanuye ngo barabembye ntibacyemerewe kugera Siyoni. See, looking at the corpse by then meant you are defiled. You could not get to the Zion. Ntago mbivugaho uburyo umuntu aza gusenga ugakomerekera mu mbuga yo ku rusengero akaba ariho intumbi gusenyera. I will not talk about how you come to church and you get offensed in the gates, in the compounds of the church. I will not talk about Aho that. kugira ngo utere intambwe mu bitekerezo So in order to, instead of you stepping forward in thoughts, ukaguma muri rwa ruziga rwaho wagiriye ikibazo nawe ukaguma umutekerezaho, intumbi ikaguconfusinga, amateraniro akarinda asoza uri gutekereza intumbi. so you remain in the place where you met the offense, and the service ends when you're also still thinking about that kind of call. Kandi papa si urugendo rwabo ari ukwigira Siyoni agahita kubitana n'intumbi. Yet your purpose was to go into Zion, but you met a corpse on the way. Imana ikurinde intumbi yo mu nzira zigana May Siyoni. God protect you from the corpse on the way to Zion. Igutega amatwi uri kuruhuka ukagira ngo uraruhutse akajya kuvuga akanagereka ibiruta ibyo wamubwiye. He listens to you, you think you're resting, and by the time he speaks more than what you thought and what you said. Bene Kora So the sons of Korah, bahura n'intumbi. they met the corpse. Ngewe nigeze narira uburozi mu rusengero. One time I ate, I was bewitched in church. Nari nshonje, nari sengesho y'iminsi 3. I was having 3 days of prayer. Ndagenda negera umuntu ndambwira nzanira amazi yo kunywa, ayanzanira yateyemo urushinge. I asked someone to give me some water and he brought it already bewitched. Ndayanywa. I took it. Aho kugira ngo nsoze amasengesho ndembera mu bitaro. And instead of ending my prayers, I was in the Izo ni hospital. intumbi zo mu nzira zigana Siyoni. Those are the corpses on the way to Zion. Hari igihe umuntu ahura n'intumbi There's when you meet a corpse, waba uvuye gusenga bakakubwira ngo usengera hehe. and when you're coming to prayer, they ask you, where do you pray from? Hariya se ubwo se bigenda biti. How? Where do you pray from? Ukicara se rimwe kabiri. How do you sit in that place? Kuva mu gitondo twice? kugera saa sita sangahe From morning wicaye to mu midday? rusengero kwe ikintu intumbi ikora cya mbere mwese murabizi aya makuru murayagira, urugo rurimo intumbi ruhagarika imirimo. You know what the corpse do? They discourage people. They discourage from praying. And a home that has a corpse in it, their Urugo work rurimo stops. intumbi ruhagarika imirimo. A house with a corpse stops. Ntirujya gukora. You don't go to work. Reka da. No. Kandi gitangaje. And what is Mu amazing, cyanya cy'intumbi, umwanya w'intumbi nta muntu urwanira, irimika ryamaho igumaho ngaho. Intumbi igira umwanya utimurwa udasimburwa, nta muntu uvuga ngo ndaryama hariya biragenda bite, iragenda igafata icyicaro cyayo ku buryo nta muntu yibwira ngo haguruka aho ngaho. Ni intumbi naho ngaho iri. Imana ikurinde intumbi zo mu nzira ya Siyoni.
May God protect you from the corpse on the way to Zion. For their places, the spiritual places, no one fights with a corpse to take its place. They have the muzapiririze spiritual ntabwo places. bayisimbura barayishyingura. You cannot replace a corpse, but you bury the corpse. Bene Kora So sons of Korah, bahura n'intumbi mu nzira z'igisiyoni. they met corpse on the way to Zion. Baravuga ngo turabigenza dute dufite umutima unyotewe. They said, what can we do? We have a heart that's zealous to go there. Reka mbabwire, Let me tell hari you abantu this. intumbi zabujije kwinjira mu rusengero They are- kandi bashaka gusenga. There are people who are blocked by the corpse to enter the church, yet they want to pray. Hari abantu bakeneye Imana mu kanwa k'abakozi b'Imana ariko bahuye n'intumbi mbere y'uko bahura n'abakozi b'Imana. There are people who need gold out of the mouth of the servants of God, but they met the corpse before they met the servants of God. Hari intumbi iri hanze aha ya social media. There is a corpse called social media outside here. Ifata udushoti video tuba twavuze bagatanga akantu gaciyemo tibatanga itangiriro ryako n'iherezo. Umuntu yavuga bakirirwa bagahanahana bahura n'abanyabibembe bibaka nabo bakagashyira kuri status. Abakristo bakaguma bahanahana utuntu. Iyo ni imirimo y'intumbi yo gusebya umurimo w'Imana. They get the messages of the servants of God. They just get a piece of the message without where he started and the conclusion, and they just share a piece of it. Yet they are just distracting those who are going to listen to it by spoiling the image of the servants of God. N'abantu bake cyane There are very few people bajya kuri status zabo who goes to their status bagapostinga ijambo ryahindura ubuzima rikagira umumaro. and share a word that can change people's minds and Ariko lives. akantu gatoya kagaragaza inenge But a small message that will aragashyiraho destroy none you, neshi it will be played and shared today and tomorrow. nejo bundi agasubizeho aryamye ibaka ntabwo ashaka abantu bagisiyoni. You continue sharing it for he's just lying in Baka. He doesn't want you to get to Zion. Imana ikurinde izo nzitizi zo mu nzira ya Siyoni. God protect you from those hindrances. Haleluya. Way to Zion. Hari umuhungu uheruka kwaduka aravuga ngo ubuhanuzi ngo ndabwanga niba hari ikintu nkumbura ngapfa ngahwera nkumbura ubuhanuzi. There's one young man who stood up some time ago and said, I hate prophecy. If there's something I like and there's something I miss. Iyo wahuye n'intumbi yo mu gikombe cya Baka When you meet the corpse in the valleys of Baka, uricara ukavuga ngo Imana izakora ibyo yambwiye ngo irekeraho kuvuga ngo ibyo yambwiye ngo birahagije. you sit and say, let God first fulfill what he has promised me already. Ngo For what the izasohoze promises ibyo I have ngibyo. are enough. Ngo izasohoze ibyo Let the first prophecy first come to pass. ngo ibindi birahagije. For others are also enough. Ayiwe ijambo rimwe ryonyine Just one word ryiza ku buzima bwawe that comes to your life risenya ibikomere by'imyaka myinshi. removes the wounds of many years back. Uzi ko Do you know? abantu bakutse umutima kubera intumbi zo mu kibaya. People are only scared because of the corpse in the valley. Imagine intumbi zitumye bene Kora babona ko kugera mu rusengero biri bugorane baravuga ngo waduha no guhagarara. Can you imagine the corpse made the sons of Korah to say that they had a mind that we cannot get to the church, but they said if we can only stand in the gates. Dufite abakozi b'Imana bakomerekeye mu nzu y'Imana. We have Impano zo gukorera Imana. We have servants of God who are wounded in the house of God. They have the gifts to serve the Lord. Ngewe nigeze nagera mu kibazo. One day I was in a problem. Nari nkennye cyane kandi gukena si icyaha. I was so poor, but I think being poor is not a sin. Mu by'ukuri nari mbabaye pe. But I was so hurt. Mura n'umuntu w'Imana. So I met a servant of God. Anguriza inote y'igihumbi. He bought me 1,000 notes, Anwerera 5. but he gave me 500 free. Ugababaye icyatanu. That was 1,500. Nyagura nk'agapantaro bitaga k'agaforongo. I bought one pant. Njya mu rusengero mfite ishimwe ry'ipantaro cyashya. And I went to the church with a testimony of a new pant. Nkigera ku rusengero ntarinjira. When I go to the church before I entered, Hari hakiri udutebe tunyuraho turi kwihana twahitaga ku rukarabiro. we had some chairs where we would go there and Ntegereje repent. ngiye kubona mbona umudiyakoni agize atya arambwira ati ngwino nkubwire. As I was waiting to repent, one deacon called me. Arankatana anjyana inyuma arambwira ngo urangushije.
He took me outside the church, behind the church, and said, "You have offended me." numvaga nitwararitse I was like, I was so obeyful. mu shimwe ryanjye. I was having my Mbwa testimony. ngutwaye iki? What did I do to you? I said. arambwira ngo ipantaro wambaye. He said, your trouser that you're putting on. ndamwana uwo si umwuka ukurimo, yaba ari umwuka yari kumenya ko agapantaro nako ari ishimwe. I said, you're not in the spirit. If you were in the spirit, you would know that my trouser is a testimony. intumbi zo mu rusengero, The corpse in the mu church, nzira z'igisiyoni. on the way to Zion. nigeze njya kubwiriza ahantu i Butare, simvuga mu paruwase nari ngiyemo, ari njye mwigisha mukuru. One day I want to preach in Butare. I was the main speaker. umuntu banyoherereje aza kumfata ahagarara hafi, nkajya mubwira nti nahageze. yanyuzeho inshuro zirenga 3. A person who came to receive me bypassed me 3 times. I was telling him, I'm already here. noneho murebye nkabona niwe turi kuvugana kuri telefone, ndamubwira ni njyewe ni Seti. arandeba hera hasi, akupa telefone, azunguza umutwe. So I was Aravuga ngo seeing iyo the- menya ko ari wowe ntabwo ari kuza kugutwara. I was seeing the person bypassing me, and he was also talking the phone. I realized he's the one who has come to receive me. I said, I am the one. I'm Anseti. He said, if I knew that it was you, I shouldn't have come to muzi pick ngo you. yaraje kuntwara kuki? Do you know how she was kuri coming to pick moto me? yaje sa umusego wayo warapfutse nawo. On a very old motorbike. intumbi The corpse. intumbi zo mu nzira z'igisiyoni. The corpse on the way to Zion. nigeze nava Kigali mperekeza korali tugiye mu giterane. One day I went from Kigali with a choir to a certain conference. perezida yatumiye umucuranzi na dirija yatumiye umucuranzi. The leader of the choir had invited a guitarist. bakire korali ngo pianist. iririmbe. By the time they received the choir to sing, perezida ngo umucuranzi nazanye niwe ucuranga, na dirija uti oya ni njye uyobora indirimbo. perezida uti oya ni njye uyobora korali. they were quarreling about the one who is going to lead the song and the one who is going to lead the choir. bangirira neza, They did good to me. ntibatonganira imbere y'abantu. They did not quarrel buri before umwe people. yumvikana n'undi bakatira mu gikari, They went behind the bajya church guterana ingumi. and they went to fight. sohotse ngeze mu gikari nsanga abantu baniganye. When- ndagenda mbwira pasiteri, ndamwana ariko hari abandi bantu bari mu mirimo ya kamere. When I went outside, I found people were fighting, so I called the pastor to come and intervene. There are kamere people nayo iri mu working mirimo hariya behind the hirya. fresh. I said, the fresh is working behind here. tugira abantu b'intumbi mu nzu We y'Imana, have corpse in the house of God. bazi ngo kugira ngo twumve ibyo bavuze nuko baduforusa. Who knows that in order for us to understand what they're saying is to take us by force? no, No. imbaraga n'ubunini n'uburebure na kuri ijwi rya Niseti rigera, si cyo gituma umuntu w'Imana yumva. My looking, my strength, and the way my voice gets far Oh, doesn't yeah. make people to understand me. oya No. No. oya No. mu rusengero ni nko muri iri janse, buri muntu ataka bitewe n'uburyo ababara. The church is like an ICU. Everyone groans according to their pains. nta mpamvu yo kumbwira uburyo ntaka kandi utazi uburyo mbabara. There's no need to tell me how to groan, yet you don't know how my oya pain is. No. nta muntu unyigisha gucumbagira navunitse. imvune yonyine irampara itima. No one teaches you how to lean when you're broken. Your brokenness will teach you how to lean. mundeke rero Believe me, nyir'uru rugendo the honor azi journey, imvune yo muri rwo. he knows. haleluya. Hallelujah. azi abacumbagira baho, azi abashoboye baho, azi abaguye umwuma, azi n'uburyo bwo kuduhembura. wireba ku bakuri imbere, ntabwo uzi impamvu y'urugendo rwabo. wowe ufite papasi yawe, genda nkawe, ariko ikirenge cyawe kigera mu cya Kristo. But put your steps into Jesus' steps. haleluya. Hallelujah. wowe reba muri uru rugendo, reba nako kiri mu cya Kristo Yesu. Just mind about niba your faith ukigeze and mu your cya feet in Kristo Christ. Yesu, Step. ibyo If birahagije. your feet is in Christ, ibyo birahagije. that is ibyo enough. birahagije. That is enough. nta kindi. uburyo ugendamo n'uburyo witwara, amategeko y'iyi nzira, iyi nzira iratudeforma. The way you walk and the way you conduct yourself, this journey itself forms us. tuza dufite ukundi kuntu dutwaye, ikadutwara mu buryo tutabishaka, ikaduforma. We come walking in a way, but it forms us and puts us on the way that we're supposed to walk. upfa kuba uyirimo. You just have to be in this journey. bene Kora bahura n'intumbi, sinzi ko mwebwe mwari mwahura nazo. Sons of Korah met with a corpse. I don't know if you have ever met a corpse.
hari abantu bakomerekeye mu nzira There kandi are bari ku people Gisiyoni. There are people who are wounded on the way, yet they are on their way to Zion. Reka nkubwire ngo abo ni abagenzi bagukomerekeje ntabwo ari nyir'urugendo. Let me tell you, those are sojourners who wounded you. It's not the owner of the journey. Aho ntacyo batwaye. Those are useless. Hallelujah. Iyi nzira This journey, tuyibanamo n'abantu. we walk into it with people. Nigeze najya mu giterane Musanze. One day I went to a crusade in Mu Musanze, Kinigi in Chinigi. turi mu giterane. We were in a crusade Nicarana n'umugabo twari twicaye kuri ka gatebe karambure ka rubaho. where I was seated with someone on a bench. Umugabo akambyiga najya guhirima nkamwanise wakegeye ku ruhande tukongera tukicara neza. So this man Akongera was akicara pushing ku me ruhande. to the end, and I was like, can't we sit together properly? akabyiga nkagera Push me hirya kugeza to ubwo the nimutse njya end. kwicarira imbere ya korari. Till a time I went and shifted and sat before the choir. Arandeba arambwira ngo ndi kukureba nkibaza ikintu uri kububwira iteraniro ngo byanyobeye. So he said, I'm looking at you and I wonder what I'm going to tell the church. None se mbabwije ukuri uwo niwe muntu wansuzuguye atandusha ibiro. I'm telling you the truth. This is a person who despised me, yet he wasn't weighing more than I do. Ntabwo yandushaga ibiro. He had no weight more than I have. Ariko nta munsi n'umwe intumbi ishobora kuba bitabangama. But there is no any day that cops will be there comfortably without disturbing Kandi someone. ikintu gitangaje And what is amazing, abantu babizi people who know this, ntabwo bisaba iminota myinshi ngo umuntu upfuye anuke. it doesn't take much time for a dead body yeah. to stink. Oya No. ugipfa gusa immediately nta mwuka wongera gusohoka utangira kunuka. When you die like this, immediately when you're not breathing, you start to stink. Abaganga bari hano barabizi iyo umuntu agipfa ufatirana hakiri kare ukamutera urushinge. The doctors who are here knows this. When a person dies like this, they treat the body right away. Nta mubano ururimi rwe ruritwara uko kugira amagambo atarezima ntacyo bimubwiye nyine nta rugingo akigira ugashakisha ahantu agirira abantu umumaro ukahabura. You know, when you die like this, all your joints becomes inactive and then you lose your immunity. No, you're just useless, lying there. Bene Kora bahura n'intumbi zo mu Sons of rugo. Korah met the corpse on the way. Abakabiri soza The second group of people, as I conclude, n'ababembe. they are the leprosy. Ababembe n'abazima The leprosy are people living, ariko bafite uburwayi banduza abandi. but who have the sickness that is contagious. Umuntu urwaye ikibembe A person who is leprosy, ashobora gusirimba ari hano arimo arasirimba inori gacika ntabimenye ko ryavuyeho. he can be dancing here on the pulpit and he loses one of his toys without knowing. Atakaza ububabare muri we agatangira gutakaza ingingo ntababare ugasanga hari ibintu atakigira. Umubembe aba atagishobora amasengesho akumva ntacyo bimutwara akavuga ati nta kibazo urugingo ruragwa ntabimenye. A person with leprosy loses the sense of feeling and he cannot even feel the pain. He loses part of the body and he doesn't kutakiyiriza know. ubusa ntacyo bimutwaye ni umubembe byaragiye ntiyamenya ko byagiye arumva urwo rugingo atarukeneye umubiri usigara ari ikinya. They ask you, you no longer fast, and you're like, no, I don't mind, I don't fast. That is losing the sense of feeling. You have lost part of your body, but you cannot feel it because you have the leprosy. Ntacyo byamutwara kuza mu rusengero amateraniro yose agasoza yarari kuri chat wamubaza naho basomye ntahamenye ibyo ntacyo bimurebaho. It is okay for such a person to come in church and the service ends when this person is just chatting on WhatsApp. When you ask them what they were sharing in church, they don't know. They don't mind. N'abanyakigali Those are people in hari Kigali. itsinda rimwe ry'abaramyi riheruka kuntumira mu masengesho ya ninjoro ngezeyo nsanga bahashyize amamatera aruta nayo mu byumba by'abatware. There's one group of worshippers invited me in their overnight. By the time I got there, I found a lot of mattresses in their room, better mattresses than even the mattresses in the king's house. Namwe muri abasirimu wabona mujya musenga mu masengesho yo kuraramo mugasenga mwibereye kutumatera. I can see here you're very smart. I think you also have such a night prayers. Ibintu bigezweho ntacyo bitwaye. It is updated. You know, it's okay. Abareba nifatira kabibure kanje nk'imfura ya Kristo. Nisohokera neza ndavuga nti nubundi byose no kuryama birarutwa no kuryama mu rugo. I looked at them and I just took my Bible and I walked slowly
Gently, I said, Ben it's as wasura well as muganga. sleeping in my home, let me go. bene uramuganiriza iki ko hari utuntu turi kugenda twaduka ku buryo arumva nyine abishaka yitwara uko abishaka nanjye uburenganzira bwanjye bwubahe mfata gahunda nditahe. Such a person you cannot even advise because they're like, this is the update. The things Ntugasanga ababembe bicaye mu cyanya cy'amasengesho aho kugira ngo basenge bari kwifatira uduselfie. I don't wish you to meet the leprosy people sitting in the prayer room. Instead of praying, they're taking selfies. Are. Kandi iyo yagapostinze aba yumva yakoze agashya. And when they post their selfies, it's like something new has been done. Ababembe ni abantu bagira ingeso bashaka kwanduza abandi. The leprosy have this kind of mind that they want to get to other people. It's contagious. Karakurebye akakubwira umuntu ufite ubwenge ntiwanywa no kuri kawayini ni wayini nta kibazo karukoro karimo ntacyo kagutwara nkwaho nta kibazo. Someone comes and tells you like an elite person like you can just take a little wine. It's okay. Bimutwaye ikize. What would take Bene him? Kora bababonye baravuga ngo aba bari kutubuza intego y'Isiyoni. Sons of Korah, when they encountered them, they said, these are broken away to Zion. Barababara. They became sad. Ngo bahindukirira idani. By the time they turned, Basanga hari igicaniro cy'Uwiteka hari ikigirwamana. they found an altar of idols in dance. Bahindukirire i Beteli. When they looked at Bethel, Basanga hari igicaniro cy'Imana. they found Hari ibigirwamana. where there was an altar of God, Baravuga ngo there are Uwiteka altars. we. They said, God, Lord, Intashya yiboneye icyari. the dove already found a nest. N'igishwi cyabonye aho gishyira ibyana byacyo. And even a bird could get where to put its young ones. Ariko twebwe But for us, umutima wacu uguye isari. our hearts are thirsty. Baravuga ngo turifuza ibikari byawe. Said we need your coats. Tubabarire utwiyegereze twongere tubone ku bikari byawe. Please come closer to us so that we can Tukumbuye also get closer to your coats. We miss your Tukumbuye tent. igihimbano cy'umwuka. We need the presence of Tukumbuye spirit. iyerekwa rizima. We need the real Tukumbuye revelation. imvugo yawe. We need your sayings. Tukumbuye ibyanditswe byera. We need the Holy Scriptures. Barataka. They groan. Baravuga ngo tuguye isari. Said we are thirsty. Tuguye isari. We are thirsty. Tuguye isari. We are thirsty. Wenda mwebwe ntibirababaho. Maybe you haven't encountered that. that. Uzenguruka mu materaniro nkumva ndabwiriwe. At times when I go around the churches for a month, I feel so sorry. Ndabwiriwe. I feel like having no... Shakisha umuntu wasomye ibyanditswe byera niba ngo twatureho umugisha ugasanga ni amatiku. You look for someone to read the scriptures to utter a blessing unto us, but only complaints. Nagiye ngiye gusenga. I went Shaka ijambo ry'Imana. wanting to pray None in nguye need of the isari. word of God, but I'm thirsty. Cyambere isari rikora mu nzu y'Imana. One thing that Bituma abantu b'Imana badahishurirwa. it makes people of God Bituma losing abantu their b'Imana revelation. bataryoherwa n'ibihe byo mu rusengero. They don't rejoice the times Nta of the church. muririmbyi wagwa isari ngo abone igihimbano cy'umwuka ntibishoboka. No singer can have and get a Ntabwo new song. bivamo. It's not impossible. Bene Kora baravuga ngo tuguye isari turashize. So the sons of Korah said, we are thirsty, we are finished. Baravuga ngo Uwiteka we He said, Lord God, dutabare. help us. Imana yera The Holy God yumva amasengesho yawe. heard their prayers. Yumva amasengesho yawe. Heard their prayers. Babwira Imana ngo turagukumbuye He Isiyoni. said, God, we miss you in Zion. Ndashoshe. I'm concluding. Basanga Imana bakumbuye Isiyoni nayo bakumbuye Isiyoni. They found that the God they were missing in Zion was also missing them in Zion. Bakumbura Imana ibakumbuye. They were missing a God that was missing them. Ntabwo mwebwe mubizi guhura n'umuntu umukumbuye nawe agukumbuye. Meeting a person that was missing, also missing you. Urukundo rwanyu runezeza abantu benshi. Your love makes many rejoice. Nigeze mpura n'umuntu mukumbuye ariko we no muri mayindi ye ntakibamo. There's a person I met that I'm missing so much, but I was even no longer in his mind. Nirukanka njya kumuhobera arangije arambwira ngo ko wayagaye. So I ran to this person to hug him, but he was like, what's wrong with you? You're causing chaos. Abimbwira yegamiye imodokari yanjye. And he was leaning against my car. Namwana ariko narinje kugusuhuza. I'm like, ngo bose urabona ndahuze. I'm like, I have just come to greet you. And he was like, I'm busy. Can't you see this? Hari igihe ukumbura umuntu yarakwibagiwe. There's a time you miss a person who has forgotten about you.
igihe ukumbura umuntu yarakwibagiwe. There's a time you miss a person that has forgotten about you. Basanga bakumbuye Imana. But for them, they were missing a God that was also missing them. Hallelujah. Do you miss to speak to God? Oh, God is also missing people to talk to. Are you missing the spiritual times? Those times are also missing you. Hallelujah! Oh, hallelujah! The Holy Ghost cannot settle when he has no place in a person. No. Do you think the purpose of creating us for God was just to look good and be well? No. It was that the Holy Ghost could get a resting place. That was the purpose of God, to create us for the Spirit to get a place to settle. So when you miss the Holy Ghost, you're telling God that bring your Spirit in me. Hallelujah! I have a place for him. Jesus was missing the disciples when they had gone to fish. They had looked for the fish and they caught nothing. But when Jesus came, he said, did you get what to eat? He's like, did you get what to eat? They said, we've been fishing for the whole night and we have caught nothing. He said, cast the net on the right side. So he took the bread. A bread that is cooked by Jesus is so sweet. I don't know where he flied the fish from, but he brought it flight. But let me tell you, the time you spent all your time at work casting the net, yet you get nothing. But what you've been looking for, Jesus brought them already flied on a of gold. Do you know why he fed them with fish? Without another fish. Do you know why Jesus fed his disciples with the fish? He did not want to shed another blood yet, for the blood to shed was already from him, and nothing more blood was supposed to be shed. So he gave them a living creature without shedding blood to eat. Amen. So when they saw him, how he was breaking the bread and feeding them with fish, they said, so this is the one. Peter had already lost the garment and was also fishing like others in fish. But when he started eating the bread that Jesus brought, he started also looking for the garment. After putting on the garment again, he looked at Jesus and said, you are the one. We pray for some people to meet Jesus again, to put on your white garments once again. Amen. Hallelujah. So God was also missing them. He said, these men are missing me. They had taken a long time without getting to Zion, yet they have their instruments to play in Zion. Let me tell you, in the spiritual world, for them to get to Zion, they were looking for God's guidance. For your year of celebration, for them to get to Zion, you have lost. Where you wanted to go and it is impossible. Jesus had gotten you a simple way. There are cops you cannot fight against, and the lepers you cannot afford. But Jesus has paved the way. Hallelujah. He says they want to in Zion. God says they have a great army. I have other ways to work. I have another power. There is a way God is preserving to use on your life. They are new weapons that God had not yet used.
Hallelujah. 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 Hari intwaro There are nshya new weapons Imana itarakoresha that ikurwaniriye. are not yet used to Uyu fight for munsi you. Imana yegura intwaro By the idasanzwe time God picks a new weapon, ikurwanirire. may He pick it to get Imana fight for yegura you. intwaro May He idasanzwe pick an ordinary isibura inzira weapon zawe. to open your ways. Hallelujah. Hallelujah. Imana itegeka imvura God commanded rain. igitonyanga kimwe mu mutwe w'umubembe. One drop on the head of a leper. Cyakubita mu mutwe w'umubembe agapfa. By the time it hits on his head, a Intumbi leper died. zikagwira. And the corpses were so many. Mu gihe intumbi zigwira By the time corpses multiplied, n'ibitonyanga biragwira. the drops were also Mu gihe increasing. ibitonyanga bigwiriye By the time drops were increasing, cyitwa umuvu. the flood. Isuri ihera ruguru The flood came from north itembana imirambo y'ababembe. and washed off all the corpses of the leprosy. Hallelujah. Imirambo y'abarozi. It removed all the corpses of the sorcerers. Itembana abapfumu It removed all the sorcerers. itembana inyatsi Removed all the iratemba irakubura It washed mu nzira zawe on umuvu your ways. w'Uwiteka May the utemba blood of the Lord n'ibibembe remove utemba all the n'inzitizi remove all the stumbling blocks. haleluya. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Bibiliya yavuze The ngo Bible says, Uwiteka Mana Nyiringabo the Lord of hosts, erega amahema yawe that your tents n'ay'igikundiro. of love are Ndagira ngo lovely. nkubwire ngo hari ikindi cyanya cy'igikundiro. Let me tell you, there's another Hari lovely igihe umuntu place. aririra mu ntebe ye tuzi ngo ni intebe y'umugisha. There's a time you cry in your seat and we Ukahaburira think it's a amahoro. seat of blessing, yet you're so disturbed. Urugo rubanda rwifuza kubamo wowe ukaruririramo ururimo. A home that other people wishes to live, you cry into that same home. Ukaririraho abandi bifuza kugera. You cry in a place where other people wishes to Hari abantu have. benshi basenga ngo bamere nkawe. There are other people praying to be like you. Ariko nawe ugasenga ngo Imana igutabare. But for you, you're crying for God's help. Hari abantu benshi bifuza kumera nkawe. There are Kandi many nawe people- ubwawe urabwira Imana uti ndengera. Who desires to be like you, yet you're also calling for God's help. Ni ukuri ko Imana iyo tukurebye tubona waragezeyo. Surely when we look at you, it's like you have already Ariko wowe urebye gotten bitewe nawe there. ushinga intambwe ababembe bameze nabi. But when you see your footsteps, there are a lot of leprosy. Ntacyo utakoze waragerageje. Hari abantu bagenda bazindutse. You have Umuntu tried. yarazindutse There are people agera who wakes Kibagabaga up abandi early. bagituye hirya iriya. You get to Kibagabaga, yet other people are still far away. Hari abantu bazindutse batura ahantu heza Kigali kigurwa. There are people who came early and stayed in good places in Kigali when they were still buying places. Barazinduka. They came early Hari abantu bazindutse. There are people who came bicara early. muri ofisi bararyoha. and they sit in office and they're so comfortable. Bazindutse. Very early. Hari abantu bazindutse. There are people who came early. Umugabo umwe yigeze azinduka agera ku butunzi abugeraho bwinshi. One man came so early and got a lot of wealth, Ariko asanga ingano y'ibyo atunze ni nayo ngano yo kuruha kwe. but he found the level of his wealth was also equal to his troubles. Aparitse Nyabugogo ku mashyirahamwe umuntu usabiriza arazana mu guti muntu w'Imana wangiriye imbabazi ukamfasha. Packed in Nyabugogo, a beggar came to beg for him to help. Ikirahure aramureba. He dropped his glasses and looked at him. Amubwira ngo wakubwira ibibazo mfite nayo wasabye waya. He says, I wish you would know my problems. What you have begged for, you would also give to me part of it. Ari umusore w'inshuti yanjye yajyaga nsetse yajyaga parika imodoka hari mu mujyi akabura amafaranga ya parking. There's one young man, a friend of mine, who would park in town and could not get to pay the parking fee. Kamamagara kambeshya ngo nsize urufunguzo ngo hanaha ngo genda ukankuriremo ngo nzagera I Kigali ejo. Umunsi umwe njya kuyiparika mu rugo iwe ngiye kubona mbona kuyeho ridarandera. And he would tell me, I've left the key of my car keys. I go and get it somewhere. I'm out of town. One day I went, picked the car. By the time I took it to his place, I found him in his house. Ari igihe tujya twanga kugorana ukavuga ngo muri iyi minsi ngo ntacyo ndi gukora ukabusezereye umukozi kumbi nayo kumuhemba ni danje. Sometimes we don't have much to pay for our house helps, and we send them home saying we are not at work, so you can just go home and have your Ari umugabo rest. nabwiye ndamubwira nti none se ari
gutunga umuzamu n'imbwa igitwara menshi ni iki imbwa ikonsoma kuruta umuzamu arangije arambwira ngo uzi impamvu ngo umuzamu yaranstressaga iyo nayaburaga ngo nanze stress izari kunyishyuza juste ukagira ngo abantu bagezeyo kumbe hari utuntu bakora ari ukwiyorohereza yarazindutse ariko ajyana n'umuruho w'intambwe z'urugendo rwe. One friend of mine chased his gate man, and I was like, you chase your gate man and remain with a dog. What is more expensive? He says, my gate man disturbs me when I don't pay him, but my dog doesn't. So sometimes you go early and you walk with your stage together. Can you shake the hands with your neighbor and say, may God fire your journey without you tearing much. May you open your ways easily. May God open your ways in an easy way. Hallelujah! Oh, hallelujah. May God open your ways without taking much effort. There is a solution that comes to people, not a burden. Hari n'igisubizo tugeraho tugashima Imana ariko hari abandi bavunikiye muri ibyo tugezeho. Imana isibura inzira zawe nta bantu iteye imvune z'ibyiza ubonye. May God open your ways without making it a burden to some other people. Muza abantu basoje kwiga ariko bagasoza kwiga n'amasambu yiwaba arangiye kuko bayagurishije ngo fees iboneke. Do you know some people who finished their schools together with the lands of their families because they were selling land for them to study? May God open your ways easily. Kugira ngo wishyure rent uragurisha igikoresho gisohora ugurisha kugira ngo wishyure. Juste ntabwo ari ukugira ngo ugire ikibazo ukemura kugira ngo ikibazo cyawe kiveho nuko cyemera ko hari ikindi kigisimbuye. In order for you to pay the rent, you need to sell one of your things, your items, household things. You know, to get a certain blessing or solving a solution, you need a sacrifice of other things that you're going to lose. It is possible. It is possible. It is possible for one to get the capital without selling something. It is possible to get a capital without getting a loan. It is possible. It is possible for our children to study without becoming a burden to some people. It is possible. Yes. You can be helped without being a burden to some people. It is possible for you to prosper without people sitting for you and having to gather money for you. It is possible for you to get a good job without disturbing your colleagues to get a place for you. It is possible. Ndamuga nti gerageza ubone ko bikunda arambwira ngo birangora cyane ariko kuko ndafite uko ngo hakanira ndamuga nti horere wivunika. I went to look for a service in a certain organization and I found a friend of mine and I said, can you help me? He said, yes, it is possible, I can help you, but it is difficult. And I said, if it is difficult for you, then stop it. There's another way that things can work themselves out without you being disturbed. Have a peaceful mind. There is no way in your mind for your solution, but God has a way. God has your way. Amen. Amen. God brought rain. That home, those hands needs the rain of God. May God bring rain. It wasn't the rain to bring up the crops. It's not the rain to freshen the land. But it was the rain to bring to run off the leprosy, to remove the leprosy. So the sons of Korah woke up early morning with much thirsty. They took their instruments.
binyurishwa i Beteli They passed Bethel basanga ibigirwamana byahirimye, and they found the idols already fallen. binyujije i Dani basanga ibigirwamana byahirimye. By the time they went to dance, they found that idols already fallen. Baravuga ngo reka duce i Nayoti, They said, let's go to Naioth. basanga ibicaniro bya Bayali byasenyutse, They found all the altars of Baal was barangije destroyed. baramanuka mu gikombe cya So they Baka. went down to the valley of Baca. Bageze i Baka hari harunze intumbi n'ababembe, When they got there, they were corpse Barambura and amaboko. leprosy. They stripped chapel. baravuga ngo nta kintu cyiza They said there's nothing good uzima abantu bagenda batunganye. that the righteous will miss. Baravuga ngo Uwiteka we, Said Almighty ni God, wowe zuba ryacu, you are our sunshine. uri ingabo You idukingira. are our shelter. Baravuga ngo ni wowe gakiza You kacu. are our Baravuga salvation. ngo hahirwa Blessed are abantu bafite inzira those who have the ways imitima yabo in their hearts z'igisiyoni. that goes to Zion. Baravuga ngo twaratekereje ntitwashika, They said we thought and could ariko not get bigumye there. mu mitima yacu ducira inzira. But when it was kept in our hearts, we Baravuga paved the ngo way. hahirwa Say, blessed abafite inzira mu mitima, are those who have the ways in their ngo hearts. kuko iyo bageze mu gikombe cya When they Baka get to the valley of Becca, bagihindura ahantu h'amasoko. they turn it into a place of sources. Igikombe cya Baka The valley of Becca, niho hajyaga habera isengesho rimeze nk'umuvumo. Muribuka Imana ibwira Dawidi ngo uzashaka abagore bazi kurira, ntibaririraga mu murwa hagati, babasohoraga imbere inyuma y'umurwa kugira ngo batamera nk'abakungura, bakajya kurira inyuma y'umurwa, bamara kurira muri icyo kibaya. Kuhita Baka ni ukuvuga ngo ni mu cyanya cy'amarira. that was a place of the place of tears. You remember when God were telling David to bring the women who knows how to weep. That is where they were weeping. So the valley of Baca was a place of weeping. Uzikurira ugira ngo uraruhuka akaba ari bwo umubabaro wiyongera. Do you know when you weep, thinking that you are going to find rest, yet that you become more weary? Bageze no mu gikombe cya Baka, So when they go to the valley of Baca, babona umusozi wo hejuru uri kududubiza amasoko. they saw the mountain above it was also flowing the source of water. Imana ikore ku maso yawe ubone Baka hawe hari amasoko. May God touch your eyes and turn your back into a place of source. Ikibaya waririragamo Imana kikwerekemwe amasoko. A valley filled with tears, may God turn it to a valley of Aho sources. wabariraga kwereke ari mu cyanya cy'umunezero. Where you were saddened, may God turn into a place of joy. Uwiteka yeze inzira zawe. May God purify your ways. Bene Kora baravuga ngo Uwiteka we, So the sons of Korah said, Good tubonye Lord, kuzakiza uwo wasize. we have realized that you shall lift up the one anointed by umutima you. wawe I want your heart dufatikanya gusenga. to pray together with me. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwambare intwaro zose The word of God says, put on all the armaments z'Imana of God kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya. so that you can stand without being Ntabwo defeated by Imana the ivuze ngo nimufate schemers. intwaro mutere, no. God doesn't tell you to get the weapons and attack, Iravuze ngo nimuzambare. but put them on. Already umurwanyi wambaye intwaro aragaragara nk'uwateye niyo yaba gihari. A fighter that is dressed or puts on the weapons, he looks like already attacking, yet he's still in the same place. Ubwo wageze mu rusengero So now that you are in the church, hari ahantu wateye, there is where you have attacked. hari ahantu wateye. You have attacked a certain place. Amen. Amen. Niba wateye rero So if you have attacked now, wiruhuka tabarana na Kristo. don't rest. You go with Christ. Mu mitekerereze yawe In your thoughts, reba inzira zanze, look at the blocked ways. reba ababembe bari bari imbere yawe. And though the leprosy before Babwire you, ngo imvura nibagwire. tell them, may rain fall upon you. Reba intumbi zari zikuri imbere uzatureho kugwirwa n'imvura. Look at the corpse before you and proclaim the rain upon them. Hari igihe umuntu mu buzima agira abantu bamuzengereza, Imana ibagusheho imvura. There's a time when you have people that also becomes a problem to you. May God bring his rain upon them. Yesaya yarerekwaga agahishurirwa ariko ntiyari kuvuga Uziya ahari. Isaiah had the prophecy and the provisions, but he would not even speak when Uzziah was still alive. Imana irebye ikibangamiye Yesaya ibona ni Uziya amubwira ngo vaho.
And God realized that the problem of Isaiah Egerayo! was Uzziah, and then he removed him. shaka kubonana na I Yesaya. want to mate with my Isaiah. None Uziya ibyo urimo n'ibyo ukora ntacyo bimariye. Hari ibintu bitagira inyungu mu maso y'Imana, ariko byaguhagaze imbere biguteza impagarara. Uwiteka bikureho. Hallelujah. Use the things before you that have caused the problem. Imana ibikureho. May God remove them. Imana ibikureho. May God remove them. Hari amagambo atakure mu mutima, There are words that doesn't help you, adaturutse ku mutima w'Imana. and they're not coming from the heart Hari of God. abantu badatumwe n'Imana batanakenewe mu buzima bwawe. There are people who are not from Imana God, and they are ibegezeyo. used by God. May God remove them. Mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Imana ibegezeyo. May God remove them. Imana ibegezeyo. May God remove them. Hari abantu bahora bareba ibibi kuri wowe, bareba ibibi kuri wowe, bareba ibibi kuri wowe, batazi ibyiza bituruka mu maboko y'Imana. Imana ibegezeyo. There are those people who are always negative towards you. Imfura Who cannot y'Uwiteka see any positive ibagwize. thing in you. May God remove Mu them. izina rya Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Imfura y'Imana ibagwire. May the reign of God Hari fall abantu upon them. baturemera imanza z'urudaca. There are people who are Imfura always y'Imana creating ihagwe. walls. Imfura y'Imana May ihagwe. God, may the reign of God fall on Hallelujah. them. Hallelujah. Imfura y'Imana May the ihagwe. reign of God fall Hari on igihe them. umwana asinzira akabura ibitotsi ukarara uhagaze kubera umuntu umuroga. Imfura y'Imana ihagwe. There is when your child doesn't sleep at night and you spend a sleepless night. May the reign of God fall on that Hari- child with the people who are bewitching him. Hari igihe utangira kuryoherwa n'ubuzima, There's a time when your life becomes kajya kubona sweet. ukabona igishakwe cy'indwara Then kirinjiye, comes a problem of sickness. warushye utarya ibyo wabuze. You don't even eat what you're not None eating. urabibonye urushye n'ubundi utemerewe kubirya. You suffered without getting things to eat, but now you cannot also eat them, yet you have them. Imfura y'Imana ihagwe. May the reign of God fall onto the Ndagira ngo place. basabe mwegere ijuru dusenge. Let me request you to stand up. Baravuze ngo imvura nyinshi y'umuhindo Said a lot of rain yambika igikombe umugisha. that dress blessing to the Igikombe valley. wananiriwemo Uwiteka cyambika umugisha. A valley where you failed, may Mu God put bitekerezo a urava blessing he in it. ugiye he. The thoughts of where am I going Kristo and where ateze am I amaboko coming ngo from. atabarane nawe. Jesus is stretching his hands to move with you. Kristo aragushaka ngo mutabarane. He wants you to attack together with him. Ndagira ngo dusenge. So I want us to pray. Mana nyiringabo, Lord of hosts, Imana nyiricyubahiro, God of all glory, Imana ifite amahema y'igikundiro. God with the taints of Mu love. cyanya cyawe harimo ibyiza, In your place we find good mu cyanya things. cyawe harimo amasoko, In your place we find mu cyanya sources. cyawe harimo imigisha, In your place we mu find cyanya cyawe harimo blessings. In ubutsinzi, your place we find mu cyanya victory. cyawe harimo In umunezero, your place we find joy. ariko intumbi But the zaratwitambitse. cups are all over Hari us. intego dufite, We have a purpose. bamwe imishinga yaheze mu nyandiko, Projects are only in abandi writing. byaheze muri mayindi, Others are still in my mind. ariko ntacyo But that is no bari problem. babitekereje. They were also thought, Imvura y'umuhindo let the rain itunganye inzira zacu. pay our ways. Imvura y'umuhindo May the rain igwe muri mariage, fall in our igere mu marriages. rubyaro, And to the seeds igwe ku bagore offspring, bacu, to our igwe ku wives, bagabo bacu. our husbands. Imvura y'umuhindo May the rain niyambike ikibaya cyacu umugisha. fill our valley with blessings. Hari aho intambwe zacu zari zisubiriye There inyuma, is where our steps are stepping forward. umutima wacu wari uguye isari. And our hearts are thirsty. Hari ihumure twari dukumbuye kuko twaribuze. There's a solace we Hari are missing amagambo for we tutari don't duheruka have it. kuvuga kuko tudafite The ibyiringiro, words we no longer speak for we have ariko no akanwa hope. kacu But our mouth, karemewe amagambo mashya, new words are created karemewe for andi us. magambo mashya. New words are created. Ibirenge byacu Our feet byongeye gukandagira. can stand again. Tugeze mu rusengero rwawe, We are in your church. tugeze mu rusengero rwawe mwami, We are in your temple, Lord. tuvugirije Uwiteka impundu, And we shout a shout of tuvugirije joy. Uwiteka impundu. We shout a shout of joy. Amashimwe mashya New testimonies arabonetse. are found. Imana ishimwe. Praise be to God. Reka dukomere Imana amashyi Let's menshi, put our hands together for the Lord. twese tugihagaze. Still standing. Ndagira ngo utekereze I want you to think. bene Kora bari babuze uko bagera mu rusengero. The sons of Korah could Tekereza not go to the bahageze church. byagenze bite. Imagine when they got there, what Tekereza ibintu happened. umaze iminsi usaba Imana, Imagine things you've been asking ubigezeho God for. bigenze bite. How have you gotten to them? Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Satani ananiwe kugerageza Kristo, I read the word of God that when Satan Waputega failed to ikindi test gihe. Jesus, that he waited for him for ikindi another gihe. opportunity time. ndagira ngo dusenge isengesho nsoza. Let us pray this prayer Imana as we ngo duhe conclude. kwishimira mu cyanya cy'ibyishimo byacu. That God give us
Let us rejoice in our place of rejoice. bigize Janti yaririmbye indirimbo nziza ejo bundi aravuga ngo biragatsindwa kuticirwa n'inzara mu butayu ngo ukanyerera mu mihanda y'Ikanani ukagwa. Tekereza kuba utaraguye mu butayu papa, Imagine having survived the desert, ariko ukanyerera mu mihanda y'Ikanani. but you fall in the roads of Canaan, the Akazu streets of kakira Canaan. amanegeka ntikakwishe ntikakuguyeho ngo akakwice, ariko ikaro rigeze muri dushe ngo urikubiseho umutwe tukujyane Rusororo. When your house was still that, Kwa jina Yesu, in the name of Jesus, ugitega amamoto impanuka ntacyo yagutwaye, ariko ugeze mu modoka risakaye nibwo ugiye kurenga umuhanda. Kwa jina la Yesu. imagine you not have that accident on your motorbikes, but now that you have your Porsche car, that is when the accident is coming. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mana turagushimiye. Lord, we thank you. Jambo ryawe ryarambwiye ngo umugisha utanga Your word says that the blessing you ntabwo give wongeraho umubabaro. is not followed by sorrow. Umugisha utanga The blessing that you give, ntabwo wongeraho umubabaro. you don't add any sorrow. Hari igihe intumbi zipfa There is when the corpse can ariko die again, tugasigara n'ikikango cyo gukuka umutima twatewe n'amagambo yazo. but we continue to have the fear of their words when they were still there. Hari igihe inzuki ziturya There is when we are bit by the bees, zitakiduhira, when they are no longer zitakitara sound, mu kirere they are no longer cyacu, flying in our space, tukagumana ubumara bw'urubori rwazo. but we continue to fear their stench. Ndagusabye kugira ngo twomore inguma, Father, I pray that you heal our wounds, kize n'ibikomere twatewe n'ababembe n'intumbi. all the wounds that were caused by the corpse. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Hari igihe There is a time dukira imbaraga z'abagome, when we were healed of the powers of ariko the amagambo yabo sorcerers, akadusenya umutima. but their words continue to break our hearts. Imvura y'umuhindo itembane n'amateka y'intumbi. May the strong rain flow with their Amateka history. y'ibibembe. The history of the Izina reproduction. rya In Yesu. the name of Jesus. Mu mbaraga za Kristo, In the power of Christ. buri muntu wese yishimira mu cyanya cye. May everyone rejoice Ibyishimo byuzuye muri Kristo and the Yesu. full enjoyment in Christ. Jesus. Ubitwambike nk'ikamba, Let it be pressed ubitwambike to us nk'umudende, as the crown. ubitwambike nk'ibigwi cyangwa ishimwe, Dress it as the glory kugira ngo and the joy, tunezererwe mu bihe byo gusubirizwamo n'Imana. so that we can rejoice in the times Ni to be ku bwa answered by Kristo God. dushimiye. Through Christ we are None n'iteka thankful, ryose. now and forever. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha. May Christ bless you. ijwi ry'umukanguzi.